Welcome, tuguhaye ikaze muri iyi video ngiye kukugezaho top 10 y'abahanzi bafite indirimbo zikunzwe cyane ku rubuga rwa Audiomack. Turaza gusangamo indirimbo ziririmbye mu njyana zitandukanye harimo iz'abaraperi ndetse n'abandi bahanzi baririmba mu njyana zitandukanye. Icyo usabwa ni ukubona natwe kuva ino video itangiye kugeza irangiye kugira ngo uze kuba wabamenya. Nk'ibisanzwe turahera ku mwanya wa 10 tumanuka tujya ku mwanya wa mbere. Icyo usabwa rero ni ukubana natwe, ikindi nagusaba gukora subscribe no gufungura inzogera kugira ngo tuzagicikwa na update cyangwa se amakuru tukugezaho kuri uyu muyoboro wacu wa YouTube. Tudatinze rero reka dutangire, turahera ku mwanya wa 10 aho dusanga umuhanzi witwa Ruskana yakoze indirimbo akayita Morera, ikaba imaze kurebwa n'abasaga miliyoni 4,500,000 mu gihe cy'amezi 4 ku muyoboro wa YouTube wa Ruskana. Urumva yuko iyi ndirimbo ikunzwe cyane ku muyoboro wa YouTube, ariko ku rubuga rwa Audiomack yaje kuba yagaragara ku mwanya wa 10. Urumva yuko rero ari indirimbo nziza iri gukundwa kuri YouTube ndetse no ku rubuga rwa Audiomack. Iyi rero niyo ndirimbo yabashije kugaragara ku mwanya wa 10. Twihuse cyane ku mwanya wa 9 turasanga indirimbo yitwa N'Imana ya Amaron. Imaze kurebwa n'abasaga miliyoni 3,900,000 mu gihe cy'amezi 3 ku muyoboro wa YouTube wa Amaron. Urumva yuko iyi ni indirimbo ikunzwe cyane ku rubuga rwa YouTube ndetse ikaba yaje no kugaragara ku mwanya wa 9 w'indirimbo zikunzwe cyane ku rubuga rwa Audiomack. Twihuse cyane tugira ku mwanya wa 8 aho dusanga umuhanzi witwa Bruce the First yakoranye indirimbo na Amaron ndetse na Ariel Ways. Iyi ndirimbo yitwa Holy. Imaze kurebwa n'abagera ku bihumbi 217 mu gihe cy'ibyumweru 4 gusa. Iyi rero ni indirimbo ikunzwe, niyo mpamvu yaje kugaragara ku mwanya wa 8 w'indirimbo zikunzwe cyane ku rubuga rwa Audiomack. Urumva yuko ari indirimbo nziza cyane. Twihuse tugera ku mwanya wa 7 aho dusanga indirimbo ya Bruce Melody yitwa Munyakazi. Iyi ni indirimbo imaze kurebwa n'abagera kuri miliyoni 1,700,000 mu gihe cy'ukwezi kumwe gusa ku muyoboro wa YouTube wa Bruce Melody. Iyi ni indirimbo rero ikunzwe cyane, niyo mpamvu yaje no kuba yagaragara ku mwanya wa 7 w'indirimbo zikunzwe cyane ku rubuga rwa Audiomack. Tudatinze tugiye ku mwanya wa 6 aho dusanga indirimbo yitwa Kikoka ya Rio Road. Iyi ni indirimbo rero ikunzwe cyane haba ku muyoboro wa YouTube ndetse no ku rubuga rwa Audiomack, aho imaze kurebwa n'abasaga 220,000 mu gihe cy'ibyumweru 2 gusa ku muyoboro wa YouTube wa Rio Road. Iyi ni indirimbo rero yabashije kugaragara muri top 10 y'indirimbo zikunzwe cyane ku rubuga rwa Audiomack, niyo mpamvu yaje ku mwanya wa 6. Mbere yuko tujya muri top 5 cyangwa se mu ndirimbo 5 zikunzwe cyane ku rubuga rwa Audiomack, ndagira ngo nkubwire ko ari ngombwa gukanda subscribe no gufungura inzogera kugira ngo tuzagicikwa na update cyangwa se amakuru tukugezaho y'ibyamamare, byaba ibyo mu Rwanda, ku mugabane wa Afurika ndetse no ku yindi migabane y'isi yose muri rusange. Uzi kuba wakora like, share ndetse utange n'igitekerezo cy'uburyo wabonye iyi video, utubwire n'indirimbo yaje kuba yagutungura, utubwire na video twaza gukorera ubutaha. Turabakunda cyane, wowe umaze kubikora ndagushimiye cyane. Reka twihute tujye muri top 5 y'indirimbo zikunzwe cyane ku rubuga rwa Audiomack. Turahita tujya ku mwanya wa 5 aho dusanga indirimbo yitwa Isi ya Yampano, aho imaze kurebwa n'abasaga 653 mu gihe cy'ibyumweru 3 gusa ku muyoboro wa YouTube wa Yampano. Iyi ni indirimbo rero ikunzwe cyane, niyo mpamvu yabashije no kuba yagaragara ku mwanya wa 5 w'indirimbo zikunzwe cyane ku rubuga rwa Audiomack. Twihuse cyane tugera ku mwanya wa 4 turahasanga indirimbo yitwa Yububu ya Kid from Kigali yakoranye na Mick Kayihura. Iyi ni indirimbo rero ikunzwe cyane, aho imaze kurebwa n'abagera ku bihumbi 463 mu gihe cy'ibyumweru 2 gusa. Iyi ni indirimbo rero ikunzwe cyane haba ku muyoboro wa YouTube ndetse no ku rubuga rwa Audiomack, niyo mpamvu yaje kuba yabasha kugira cyangwa se kugaragara kuri uyu mwanya wa 4 w'indirimbo zikunzwe cyane ku muyoboro wa YouTube. Turahita tugera ku mwanya wa 3 aho dusanga indirimbo yitwa Haje Gushya ya Kenny Solo. Imaze kurebwa n'abasaga 826 mu gihe cy'ukwezi kumwe gusa
ku muyoboro wa YouTube wa Kenny Solo. Urumva yuko ari indirimbo ikunzwe rero cyane haba ku muyoboro wa YouTube ndetse no ku rubuga rwa Audiomack, niyo mpamvu yabashije kugaragara kuri uyu mwanya wa gatatu w'indirimbo zikunzwe cyane ku rubuga rwa Audiomack. Twihuse cyane tuba tugera ku mwanya wa kabiri. Ku mwanya wa kabiri turasanga indirimbo yitwa Pom Pom ya Bruce Melody yakoranye na Diamond Platnumz ndetse na Brown Joel wo muri Nigeria. Ni indirimbo rero ikomeje gukundwa cyane haba mu Rwanda, ku mugabane wa Afurika ndetse no ku yindi migabane yose y'isi muri rusange, kuko yahuriwemo cyangwa se yakozwe n'abantu bakomeye cyane b'ibyamamare. Twavuga nk'uwo Bruce Melody, umuhanzi ukomeye cyane wo mu Rwanda, tukavuga Diamond Platnumz, ni umuhanzi ukurikirwa cyane ku rubuga rwa YouTube kandi akaba anakunzwe cyane. Tukavuga na Brown Joel w'umunya-Nigeria, urumva yuko nawe ari umuntu ukomeye cyane. Tukavuga nk'aba director nka Fayzo Pro ndetse na Sasha Vibes badirectinze amashusho y'indirimbo, urumva yuko ari abantu bakomeye cyane. Tukavugamo n'aba producer bakoze iyi ndirimbo, urumva yuko iyi ndirimbo yaje gukundwa cyane aho imaze kurebwa n'abagera kuri miliyoni 5 mu gihe cy'ibyumweru 4 ku muyoboro wa YouTube wa Bruce Melody. Urumva yuko ariyo mpamvu yaje kuba yarya hit cyangwa se igatrendinga cyane bitewe n'uko yakozwe n'ibyamamare bifite inararibonye mu buryo bwo gukora umuziki. Tuhise tugera ku mwanya wa mbere. Uraza kutubwira indirimbo wumvaga yaza ku mwanya wa mbere cyangwa se indirimbo ukunda cyane wumvaga itagombaga kubura ku mwanya wa mbere. Uraza kutubwira muri comment ndetse tubwire n'impamvu wumvaga ko ariyo yaza ku mwanya wa mbere. Ku mwanya wa mbere turasanga indirimbo yitwa Treasure ya Logan Joel, imaze kurebwa n'abagera kuri miliyoni 1,600,000 mu gihe cy'amezi 3 ku muyoboro wa YouTube wa Logan Joel. Iyi ni indirimbo rero ikunzwe cyane, niyo mpamvu yaje kugaragara ku mwanya wa mbere. Mu minsi ishize yari iri ku mwanya wa kabiri, aho Pom Pom ya Bruce Melody yari iri ku mwanya wa mbere, ariko yaje kuba yayisimbura bitewe n'uburyo ikomeje gukundwa, niyo mpamvu yaje kugaragara ku mwanya wa mbere. Urumva yuko rero uyu muhanzi Logan Joel ari kurya hit cyane kubw'indirimbo yiwe yakoze, ikaba iri kugaragara ku mwanya wa mbere ku rubuga rwa Audiomack. Wowe twanye muri ino video ndagushimiye cyane, nizeye ko ukoze subscribe, like, share na comment, ukibuka gufungura inzogera kugira ngo utazajya ucikwa na video cyangwa se update tukugezaho z'ibyamamare muri rusange.